For Donald Trump of America, I make some statement to be abo eye wiase nyina kusa na is unacceptable. Na saa asem na waka no asem a etimi bo eye oman. Asem ben ya ene Donald Trump wakobie na no asai akabium. Ena no Donald Trump de aba abontin se eye Afghanistan free na wonom efiri honom no wo hu se da bi o manye ne yi ase o maye mfomso kakra. Adenti a na ye wo a base bi e wo honom the way omo si jam e de ma Afghanistan for no wo hu se da bi eni kwa se wo de mo free saa ne santi no we se omo se ba back asa beje Afghanistan even senya Afghanistan nyina no meje kura na saa a base bi omo military base bi wo honom ye friend Bagram airfield anase a base no wonom pese omo san eje saa base no ebium minua unim dinti America onom eyesa enyes wodeti nkwasase mo se ye jemu de mawokwa nana asase ne yewode a obi tine man so ena mokoto hye won so ena mo control mo for 20 good years ena mo di nkugo mo fight mo back akopem se mo fail so badly mo lose the battle no ena mo sesa mo niema nyina adwane ko afi wasa ba ne be ka se mu je sa a base in Bagram airfield no e de ma mo so cheap enti mo pese mo sa onu dabi omo obotaye wono botaye nyina ene se sa ba bi a Bagram airfield no e wono yesi eye few miles away from China ena nya China sa kekeu the part of China hona China for omo nuclear chese facilities no more na no oho ena yeden ena ewo enti America hu se so wotimi back ebe control sa Bagram airfield na obetma monitor China ewo ne bibiara a woyem and obetma threaten China at any time if is obetma launch bibia from that Bagram airfield honum against China and inti o make the effort to biara so obesa back to Afghanistan no be control sa Bagram airfield no na Afghanistan panifon so had some statement in so about bontin say in fact they omunye ready enne sanso na ochina so ka ho se omube host to anase omube ma America and even an inch of omasa asekra say womu enye de omun control honom enye adwuma into America pa on back off na won sesa ne ho no change ne nkomodie kra na san komo we de enya de say wonom ebe so share this video.